beliau ampi ta i ba sabdanga pat long kum o Facebook te nyon hang te ba don lai klik don te IT ha setting GB ang ne hang home screen te ba don ajrong tu te janok tu emana ta sekarang sore mentu ba ta ini Facebook te ai ba nyon ba te kalau long PM ba kalau long tu te la da fikwa bakane kan red te ai te setting GB ai tu jo hi ai tu betul stories te la da ai kane ka red tang bakam ya thor kan no ba Facebook status te sinyan te ba ar sebab pak tu te pek kala pau yang te dah kini nambar te la da fikwa ba kini kidak kin stay ai bet hang te ha setting GB nyon te ha setting GB te nyon tu universe te nyon hang te style look and feel nyon tu nyon te foto from style te jit imapi kidak ke ba fikwa di don baro ang te anda filadat nang tu sampai bak te pilayo iyan bakal longkum ne kesa kawe larapi kuat bantu dorangnya wapar wasap dumpi lek di GB setting lek di batok universal lek di color background dan foto te gang tu kami galeri jumpi te klik ya kador jumpi kanu ka fikwa lane kanu ka itna nda sila dep ai set warpar tebak te selayu iyam baga tu jumpi kalamu te itna no te parlo larafi itna dengan video tak share perlu jumpi buat warna glad draw bantu subscribe dan komen di dalam channel ini boleh sih